Украинаға шан шурет FIFA сесеті төпесіндеве тешкелят паблик рейтингі 5 йылдыздан бірге тұшывы. Украинлер Халқара футбол федерациясы Facebook сәйфесінде иза еткен флешмобны тешкелетті. Ичтимai ағларының қоланы жылары FIFA сәйфесіне ән осал балларны қойып, Украинаға шан шурет популяр шәрі Хорват футболжыларына қаршы санкция көрсетуіне нечін себеп олмағанына тефсерде анлата. 150 bin kullanıcı endi teşkilatının sayfasında menfi fikirler yazdı. Iyul'nun 7'sinde futbol boyunca dünya çempionatında Rusya takımına karşı galibeden son Хорват futbolcu Domagoj Vida şahsi videosunda Ukraynaga şan şuret şerini seslendirdi. FIFA İntizami komiteti sporçıga ihtar etti. Teşkilat onun müracaatını siyasi işareti gibi gördü. Хорват futbol birliği davalı videonun ikinci iştirakçısı Ognen Vujković'e de ihtar etti.